Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Na skoraj 1800 metrih nadmorske višine leži kraj, ki ga domačini imenujejo kar srce Avstrije. Obertauern, kraj, kjer so zime bleščeče, poletja pa presenetljivo lepa in prijazna in polna svežine. Toda Obertauern ni le turistična razglednica. Pohodne poti se vijajo med planinami, gorsko kolesarjenje razkriva strmejše obraze narave, ob jezerih pa človek najde mir, ki ga v dolini pogosto zaman išče. Mnogim turističnim središčem, ki precej stavijo na poletno sezono, so se zdaj s pospešenimi vlaganji pridružili tudi v Obertaurnu, ki velja za enega največjih in najbolj priljubljenih tudi za slovenske goste. Quality summer in Obertauern. It's all about quality, of course, not only in summer, also in winter. But what we have here is a very, very nice area. You're already high up and you don't have the really, really hot days, so you have a relaxed time, a time where you can feel free, enjoy the mountains, and of course you can sleep with nice temperatures. And so Obertauern has something very special in summer and is absolutely a future resort. And what can we do? You can do pretty much everything from hiking, mountain biking. You have a lot of infrastructure for kids, for playgrounds, or just have wellness in the hotels, using the spas and relax up here, whatever you like to do in summer. But mainly, always in focus is the nature, the mountains of Obertauern. Danes Obertauern povezuje tradicijo s sodobnim razkošjem. Poleti Obertauern razkrije svojo drugo podobo. Pohodništvo, kolesarjenje, raziskovanje skritih kotičkov, tukaj vsak najde svojo pot. V ozadju nedalec stran utripa srce narave, slap Johanneswasserfall. Visok skoraj 60 metrov se bohoti čez skalnato steno in svojo močjo opominja, da so gore vedno gospodarice te pokrajine. Posebnost tega slapa je pot, ki vodi neposredno za padajočo vodo. So here we see the famous Johanneswasserfall, and also up there you can see the sighting platform, which is newly built last summer. It's a 70-meter high waterfall, which is one of the attractions we have in Obertauern during summertime. It's quite an easy walk to it, so there are two possibilities. First one is going to the platform up there, which is 200 meters next to the road, so you can more or less drive there by car. The other more scenic way to go there is walking from the Gnadenalm, it's called. It's around 1.5 hour of walk, and you're right next to the waterfall. What's special about the Johannes waterfall is you can go behind the water, so you can really see the waterfall from above or from behind, and the Gischt, like we call it, like the water which is spraying up, is really, really healthy for the lungs, because the water you're breathing in cleans the lungs, and so it's healthy just to stand next to it and enjoy it. So I would suggest take your time, enjoy the waterfall and breathe in the Gischt. Obertauern z več gorskimi jezeri, ki zaradi nizke gladine vode lahko dosežejo prav prijetne kopalne temperature, je idealna destinacija za pohodništvo in gorsko kolesarjenje. Od 1,1 milijona prenočitev na leto jih je letos več kot 100.000 tudi v poletnih mesecih, a se bo ta številka še nedvomno povečevala. Vse več turističnih namestitev je in bo namreč na voljo tudi poleti. V 5-zvezdičnem družinskem hotelu Sekerhaus, ki je tokrat prvič odprt vse leto, so se za tak korak odločili tudi zaradi delovne sile. Obertauern je več kot počitniški kraj, je prostor spominov in legend, prostor, kjer se srečata dediščina in sodobnost, in je kraj, kjer narava in človek še vedno dihata v istem ritmu. Če iščete raj v objemu vršacev, tukaj ga boste nedvomno našli. Eden boljših hotelov kraja je vsekakor Sekerhaus. Nekoč preprost planinski dom za pohodnike in smučarje je danes prestižen hotel s 5 zvezdicami. V njem se srečata toplina družinske tradicije in udobje sodobnega luksuza.
Tudi kulinarika nosi pečat tradicije in sodobnosti, lokalne sestavine, zelišča iz okoliških planin in jedi, ki združujejo tradicijo z modernimi tehnikami. Zgodba Obertaurna je tudi zgodba družine Krings. Pred več kot 6 desetletji so bratje Krings postavili prvo žičnico. Takrat ni bilo jasno, kam vodi njihova vizija, danes pa je očitno, iz skromnega začetka je zrasla gorska vasica svetovnega slovesa. Naši starši so bili pionirji, delali so dan in noč, verjeli so v goro in v ljudi. Mi danes nadaljujemo njihovo pot, a vedno s spoštovanjem do tradicije. Lately we invested a lot of money every year actually and made it bigger and bigger, so now we are able to make in 7 days the whole mountain here. Our mountain, it's about 300 hectares and that works very good. Like last winter there was very little snow, less snow, you know. Actually, because it's the worst season ever. Yeah. And I think if we didn't have snowmaking, we wouldn't been able to ski, you know. So now we know it was very important, the investment, and so Obertauern is able to ski. Družina Krings ni ostala le pri žičnicah. Z leti je zgradila celotno zgodbo, od infrastrukture do hotelov, od smučišč do gostoljubja. Njihovo ime je danes sinonim za Obertaurn. Nekdanji planinski dom Sekerhaus je postal prestižni hotel, kjer gostje lahko plavajo v ogrevanem bazenu sredi gora ali pa v wellnessu najdejo spokojnost obdani s pogledom na alpske vrhove. Gostje se lahko sprostijo v notranjih in zunanjih bazenih, ki jih objemajo vršaci, ali pa uživajo v kulinaričnih presežkih. A kljub razkošju ostaja hotel nekaj posebnega. Še vedno ga vodi družina, ki vsakem gostu pristopi osebno, kot bi bil del njihove zgodbe. In kdor išče zabavo, hitrost in dober odmerek pustolovščine je tukaj na pravem mestu. Sedežnico Kringsalem se udobno povzpnete na goro in nato se začne pravo doživetje. Z gorskimi karti oziroma trikolesniki se vznemirljivo spustite nazaj v dolino, naravnost do hotela Sekerhaus. Great! Ljubezen do gora in športa se je prenesla tudi na naslednje rodove. Hčerka Heidi, ki pomaga pri vodenju hotela, je nekoč tekmovala celo na olimpijskih igrah v Torinu. Olympic Heidi? Okay, long time ago. Auch im Sommer natürlich und wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns mal vorbeischaut und we see you. Obertaurn je danes simbol povezanosti tradicije in modernosti. Družina Krings je v njem pustila neizbrisan pečat, od prvih žičnic do prestižnega Sekerhaus hotela, od družinskih sanj do svetovno znane destinacije. Obertaurn welcomes us. Of course, welcomes everyone in summer season, and we have really some special things to offer. As you will see once you're here, and because you're high up, you can easily get your peak access. Not so difficult like in other resorts maybe, and something very special, easy to access in the center of Austria, and close also to a lot of cultural areas. You're in Salzburg for 1 hour, in 1 hour, so maybe go to the festival and things like this. So a lot of big things and big plus points. Tu se v enem kraju zrcali vsa moč Alp, trdo delo, zgodovina, luksus in narava. Obertaurn ni le počitniška destinacija, je dom, kjer družinska zgodba še vedno piše zimsko in poletno prihodnost.